do so no the bonkrata no na fe online stories no e na ye de bro ye da sepa wa fe no waso wa fidie no nyim free have said ne ye won pe bebre Adom me ne honorable incoming Bismarck akosinsia eni gina ha anopay tum so no won de oboso anu akuno oboni twinko se okotra otada ho amo akwa avia mejoso boko na nso e nyame adom ye da nyame ase na wo hwe se de director Wobek de Adom Praise so no dia me for 29th was say o make yourself available Peresto de nyame ase de nyame ayeye yes the word me function na nemu next time anamaf okay become sa film so mo kwa for ba kwa no kra no ye wati se omo ni omo be perform yes eno kra na madi same say ye artist be any most they are sorry ota it is certain it tells you say that Hamilton ba Pentecost PIWC yes omo ba live ti ono no dey ba adoye Empress and so Perez and so wo mu lead emoji and so the Royal House yes ahimfie so na and ayi pastor you what is it Daxon and say and that's in that's ICGC yes Reverend Daxon yes and ayi Kofi Pepra yes Kofi Pepra so no multimedia yeah agrono Kofi Pepra yes and Efe Grace and so name Makers Chapel and Makers House almost so AGM and mikro mu foi ayi oh ampedu omuto aibenum om de say ayi Bethel Revival okay almost so bana fe harmonious choral almost so tia fi kwa makudu and so Nisida Mountain Assemblies of God and so and so so biara na sorry you ready biara na sorry Ezie peno man for mama na me hu de ntia ye wo ye kwa ezie ni Methodist ni mu but no mpanifo ye eno ne surprise artist na obodo ho vanity ye ready omo he say ye no go him inside him him they say ya say him I'm say no Methodist ne no make just say ye can Methodist Roman any SD for e be mamu next year name some omo he be so me him there him na okay him na nice okay this year so ya tete so say 70 cities umpe we baby ya 70 brana be yi nyame aye hwo January February March April May June July August September October ya de ketu o ye kanipa awu afue mu akire wo a e pa cho bra ne enya nyame ase mema mo fata we ma no ye de tissue ne ayi boy be twie ni muti no ukofata we pepa makeup no ye be da ba tawo ampadu adie ni bi small towels no ni adie be do no smo why full grown man tina just say me oba oni Mrs. enti eradia ye bebre wana ni ensusu se October ebedura ono so ebeye Mr. enti de nyame ayama o me do for bra year by this time na Thomas and so there on your confusion asset so offer posi ba so offer nest so offer no na confusion but one yesterday but ya na kokra bomu ana wo no nti Tommy wani na ho na yenko yenim na ayi kwasi enu arohu sembisi ye wo ayi o Kumase and prisons yes railways police station yeah Kumase railways police station where Dum Kumase yes na Dum jafo bomo ho de pa monia police for no eyade pa me to be content papa omutimi dum ne tempa ala nse afena omohwe adekure kofa ejahye no ede ebai eti odum jajmeko mo yade monia police for ya mo Kumase especially Dum empoto mo yade se mo nyina mo ka mo bom enna kohwe we so trina we aso anafo wo so mo yi om host ne modu nti no say bia ejahye yes fire for nko a wo se de host for nso de wo mu ji mu ya adwuma no sai nyina sa collaborative effort ne boama ano enu tumi dum ne ntem kra ntem kra mo yade na yo mu na de airport mostly ya eja to ba bia ye ntante de course after on be investigation na the investigation enweda
ya na ho no ye musu mo nta mfa ma bont be na ya na e ha adwe uyo meka say the report akoma interior minister na o se Ghana de hye no ye hunu at the property yes nti ade na investigation ni wi a ye nte se bia electrical force say ye nipa human error na akofa ba se ni nyina ne yate ni nyina ye form of education ni bia na yetimi ada ho so se o na simese de report to see ai ene patri ye kofa just ejahye ne ba wa kan ma mefa electrical wire na edibiki ka bo mu a yes say ye wo hono ma em say mo say 10 years usu fear 10 years yeah also ye rewiring after 10 years we also ye rewiring but ye mu be the ato ye so say ye nya si fi na wie ne how many times now to say information we education e ma yes what you say anti adwen time so say BBC ene bia obete but I think say omo ye in charge no yeah yo hono mo no mo organize no mo dia ba na ehunu education energy commission fire service for or say brand mo yes education ni ehunu emre dodo a osan wire wo fie so a or say osesan and the kind of wire cross so to edugo dan so yes ya adwen say awon ye hint ni kodwemu an ye efo no ene be maso beto be wie na de wo ha na ko for house na de aba umie we de cause if ye na wotimi ese wie wire na nkwia na be cost wo de kakra bi e ka wo na to papa de to so preko be boa bo wanka so japade e wo ban ko no kwa wo me say efie bebre ya titimu ankrankra fie insurance ni ho no die tinyame amfafie na eje tom na hia je se wa na asa titu bo wremu biem ade ye betimi aso ano okay say mamfa yes mo yonkoma DO3 Peter De oni Ashanti Regional Fire Service PRO enra wanda enra wanda moya de dunje juma na kwesi enye bete enna fomo na wo eja kura ayi aduane hu ayi entutu kura fa won sa ho a na omo fight ga obi adwuma edin tinyame nkoso anka mo ho na bra mo try some baju obi nkwa no mo fe no so mpra anase mo mfumu nti adwumayefo nyina e mamo amo yeso to na bi so ye nhwo mo nkran kakra ye Ghana fo no ni enyai eno mo amantem me nyini so mo tia otena woto so asemete wa me ma da bi ena me num ye no so ka ho si ye hu so odum ja so mo ai hazard eba no ye jo me man kwai na obi tirika mu ka o mo nko ba bi ya say ye na ne ye bi usi no because they say no obi oh say me kra no uhu ambulance ya uhu ana obi ya but uhu so obi na na fe say V8 cars fe na think tu ma uhu the right a year eba say you truly say nipa no bibi say obi abuse no obi ya no dey fe but no kro me say medium see police for car fire service ambulance say wo buo say you no kro man kwan no man kwan na bi on so a taxi and a private yes me see the moment abeti say one kasa unia driver ni because obi no say one bodam so na wana na abensi so and on nko a person that is it ehim fa nko an woko yet na abensi ni say traffic catch tawe na abensi so debi ma ye nya sa kaka bensi ni and wonko ba bia o person man kwan no e bia na obusuani so pass nya kwan pa no wo fa so de koto wa che se ye bi de koto wa che nyina ye so obi tracy obi sa wo dinachi na pim yankwa hwe akwaba ne na pake wa che joint to ye sa no a and also hard obi ehu a yes onye by infantry team say the moment be hu say obi aso ano sa no ye mani pakro kwan yes na do meslin twem enko emergency na lesi enko save obi Bullion Vans no yes omonso twam a wo kwan ne kwa Bullion Van no say uta akọ filling station mo ta ba mo so bi wa tu ne car no ko si ana bu wi ana maba na prisons car no so twam a e ma no kwan ode akon yes ode no biafo no kono say omo nyina say security cars security because ne wo me say would delay kakra bia bi betimi asi to da bia wonim the kind of criminal on the now yeah e bi be hard na to the extent say onya a second opportunity or the bay sir and autism no okwa and na make say prison for say be sa the time na so omomrante na do kwa ho no so omo ba yenye second from nsa eh why okura na onam kwa ho sa prison service enye
Okay, you say time no aso Linda or Sheme Sabri Assemblies of God ringwe na ati obapa nyamishra wate so jebreshe anati wan so ewo dwabin asante dwabin ono so hwe yo sorry anu hwe nti ye wie yemfansi ye asamna na yabo nyina to fa e dia mo to badomonline.com a ewo ye koi professor Ike Wallace dia kudie mu nsamo ba health tips na eguso a bra no ho nkomo e die die na mambo atemade ahosepa ato aso asemidika ene nkomo na ye people's forum ye ne kwa denta nti ye no so beba nti koso amafidie ne na ha ye ko